All right. God made sex. እግዚአብሔር ነው ወሲብን የፈጠረ። He wants us to use sex. እንድንጠቀምበት ነው የተፈጠረው። He wants us to enjoy sex. ደስ እንድንሰኝበትም ነው። But it's to be used in a marriage relationship between a man and a woman. ነገር ግን በአንድ ወንድና ሴት በትዳር ውስጥ የሚሆን ጉዳይ ነው። Not two men, not two women. ሁለት ወንዶችና ሁለት ሴቶች አይሆንም። A man and woman in a marriage relationship. ወንድና ሴት ባለ ትዳር ሲሆኑ Now there may be some of you who are guilty tonight of sexual sins. አንዳንዶቻችሁ ወስባዊ የሆነ ኃጢአት ውስጥ ልትሆኑ ትችላላችሁ። You feel the guilt and shame. የጥፋተኝነት የኩነኔ መንፈስ ሊሰማችሁም ይችላል። But I'm here tonight to tell you God will forgive you tonight. እኔ ግን እላችኋለሁ ዛሬ ማታ እግዚአብሔር ይቅር ይላችኋል። You may be guilty of lying. God will forgive you tonight. አንዳንዶች በውሸት ተይዘው ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ምህረት ያደርጋል። You may be guilty of stealing. God will forgive you tonight. ለሰረቃችሁ ዛሬ ማታ እግዚአብሔር ምህረት አለው። Murder is a sin. ነፍስን ማጥፋት ነፍስ ግድያ ኃጢአት ነው። Oh, you say, well, frankly, we know how to take care of murderers. They don't go walk around free, not in Ethiopia. ነፍሰ ገዳይ እኮ እንደዚህ በአደባባይ አይወጣም፣ እስር ቤት ነው የሚገባው ልትሉኝ ትችላላችሁ። How about abortion? ማስወረድስ? Now, I understand it's not legal in Ethiopia. በኢትዮጵያ ህጋዊ አይደለም። But there's some of you that have had abortions here in this crowd. ግን አንዳንዶቻችሁ ያስወረዳችሁ አላችሁ እዚህ ውስጥ. And you feel the guilt and the shame. ሁሌ ነፍሳችሁ ጥፋተኝነት የሚሰማችሁ. But I'm here tonight to tell you God will forgive you. እኔ ግን እላችኋለሁ ዛሬ ማታ እግዚአብሔር ይቅር ይላችኋል። He'll forgive you tonight. ዛሬ ይቅርታ አለ። The point is all of us have sinned. ነጥቡ ምንድነው? ሁላችን ኃጢአት ሰርተናል። Every one of us here tonight, we're guilty of sin. እዚህ ያለን ሁላችን ኃጢአተኞች ነን. And we've come short of God's standards. እግዚአብሔርን ክብር ጎድሎናል. And the Bible says that the wages of sin is death. መጽሐፍ ቅዱስ የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው ይላል። But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. የእግዚአብሔር ስጦታ ግን በጌታችን በክርስቶስ ኢየሱስ የዘላለም ሕይወት ነው። And the Bible tells us that God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. መጽሐፍ ቅዱስ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን ሁሉ እንዲሁ ወዷልና ይላል። God so loved Ethiopia. እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ስለወደደ he sent his Son from heaven to save Ethiopia. ልጁን ከሰማይ ኢትዮጵያን ለማዳን ልኮታል። And tonight, if you'll confess your sin ዛሬ ማታ ኃጢአትሽን ብትናዘሽ and repent ንስሐ ብትገቢ and believe on the name of Jesus Christ, በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብታምኚ tonight you can be forgiven. ዛሬ ማታ ይቅርታን ይዘሽ ትሄጃለሽ።